سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمين تذكر جيرانهم بدي سلامي مزاد دمعا جرام مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق البرق في في الظلماء من إظامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خير الخلق الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت اكفو فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق عيبي مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كل من يسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تريد دمعا على طلالين ولا أرقة لذكر الباني والعلبي مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع وسقمي مولاي صل وسلم
على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خاطئا برة وظلام مثل البهار على خديك والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بالنعم سرى طيف من أهوى فأركني والحب يعتري ذو اللذات بالألم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من عذابك حالي لا سري بمستتير أني الوشاة ولا دائما أبدا على حبيبك إن ما حدني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمبي مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني تهمت نسيح الشيء في عدلي والشيب عبعد في النسحين أنيت هميم مولاي يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء ما تعظم
الجميل قرى ضيف لما برأسي غير محتسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدا لمنه بالكتم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي براد جماح من غوايتها كما يراد جماح الخيل باللجوم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كثر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النيم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والناس كالطفل إن تحمله شاب على حب الرضاء وإن تفثيم ينفض مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاسري بهواها وحاتر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وهي في
كلهم كم حسنا لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في دسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخشد سائس من جوعي ومن شبع فربما خمصة شر من التخبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفرغ الدمع من عينيك قد امتلأت من المحارم والزمحيم يتندم إيمان عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضا كالنصح فتيبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما حسما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد
سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا يا رب ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرام الكرم نبينا الأمير النهي النهي فلا أحد أحد أبر في قولي لم منه منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والفون لديه إن دعا ديمي من نقضة العلم أو شكلة الحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منزه عن شريك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على فاتح رضا الله تعالى ولحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين لكل أصحاب القرب والتابعين وتابعي التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع أصحاب رسول الله أزواج رسول الله جميع الأولياء من مشارك الأرض إلى مولى بريا بار جميع زوجاتنا آبائنا وشيخنا الصالحون وشيوخنا أجمعين. Mike jangan ngadep ke situ, nyuling. Coba ngadep
berdesak nyuli. Walau liya ajmain masyarikil ardi ila mawari wa barriha wa bahriha jami'a abain. Sayyidina al-Muhajir Allah Ahmad bin Yusuf Saudara Rasul Muqaddam Al-Muqaddam dan Muhammad Muqaddam Misani Sayyidina Abdul Rahman Subhanahu wa ta'ala ومن في صفه ومن في طبقاته أجمعين. إمام فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن زاري أبو عبد الله الهداد صاحب المولد الأكبر بن محمد بن حسين. tes kalian dengar plim megi kujodoh di pinggir lah pokok ni. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi والدينا والدك أمتنا أمتك أمة الحاضرين خاصة أمة المسلمين عامة ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا عبد الله فيه لنا ولذرياتنا بركة أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا وإياكم الصحة العافية مع العافية فعنا شر البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن لنا ولذرياتنا أهلنا ذرارينا أولادنا من زبالنا وذوي الحقوق علينا ومن أحسن إلينا على هذه النية وقرة صالحة شاملة كاملة في خيرة الدنيا نعيم الآخرة جالبة لكل خير دافعة لكل شر ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تهوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح. ربي صل عليه وسلم. يا
يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك دائم بالانقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المقدم في الإمامة صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المتوج بالكرامة
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله وينصرك الله عليه نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله فإن عليه تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان ثورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعذرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك جل الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان صلى الله عليه. وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه نشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا يده في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
صلى الله عليه. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله يا الله ونعم الولي وليها الله يا الله الله يا الله الله يا الله ونعم الولي وليها فاتحهما يا خل من صبيها وأكبر وثنى يملي علي الذي يعليها ومن شربها مثلي أنا قبل لا يصفيها أنا قبل قبري وبدت على أهلها أنا آتي تكرم علي وليها أنا المجتبى يا أهلي وشفت في عصيها الله يا الله ونعم الولي
ناسيها وفخر الوجود فخري أبو بكر لي يحميها وقد طاب فيها أصلي وأنا للفروض ذيها ورقت حمي قربي وإني لها ساقيها وفلت شموس الكل وها شمسنا ضاحيها أنا عرشها والكرسي وأنا للسماء بانيها الله يا الله الله يا الله يا الله ونعم الولي شوف أهل الكساء بفضلي وجبريل لراويها رسالة تنبي بالناس القرآن أتليها وأشكر لنعمه ربي ولكني لا أحصيها وما زيد منها وهبي على من تبعني فيها وعدت غير رسلي نبي الهدى هديها وأختم بخير الرسل نبي الهدى هديها الله يا الله يا الله الله يا الله ونعم الولي يا رب مكة وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب مكة وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اكتم هوانا إن أردت رضانا بحب سرنا
واجعل وقوفك ما بقيت ببابنا فلعل ترضى بنا وترانا يا رب ما كد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا عليك بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زالنا ديوانا فضايف وفوقنا يا مثاني أيدنا بالكائنات إيانا نحن الكرام فما نقضينا نال السعادة عندما يلقانا ربما تتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يوري بها اللسان. أمده الجنى من التصديق بها والإداء تسقط بها في الصدور من الإيمان كوائده ودوع اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بصرا كثيرا فكان في ظلمة جهل المستبشر سراجا وقمرا منيرا وما أعظم من تكرم الله به على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وزكاة يد أوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وارز فيها فيه الكمال وقام حق ربوبيته في مواد الحكمة لأقبل لغاية الإقبال. صلى الله عليه صلاة تسر بها روح مصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذي وصحبة مجد بكرفه وتفيض إلى شرف الأصل بوده وحبه ما أقرى الأكوان بنصد كراهم دسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلق إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التحسيه للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرات البهيرة بالنعمة الواسعة ومنة الغميرة فانفلقت بيضة التسوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين. صلى الله عليه. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب الضمة إلا وتم عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. وهو القمر التم الذي يتنقل في بروجه لتيسر به موطن استقراره ومنبع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أدهر. صلى الله عليه. وحصصت به من حصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاحرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز بعالم شهادة بشر كالبشر. صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة راكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. صلى الله عليه. وإن كانت للصنع لا تفي بعسر مئسر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من حواس المؤمنين وتريحا للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله عليه. وإلا فأن تعرب الأقلام عن سؤال الخير الأنام ولكن هزاني إلى تدوين ما حفظته من سيار أسراف المحلوكين. صلى الله عليه. وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الله عام العالمين. صلى الله عليه. وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين
داعي التعلق بهذا الحضرة الكريمة والعج التسوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالتكلم والسمع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع وتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Melanjutkan pengajian yang sebelumnya, kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib, sampai kepada nasihat dari Habib Abdul Haddad. Kalau dalam bab sebelumnya diterangkan bahwasanya pentingnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis serta mengikuti jejak langkah para orang-orang soleh, ulama, ahlul ilm, sebender, segena semakin Habib Abdul Haddad barengin nasihat atau sampai kepada pembahasan cepon Habib Abdul Haddad qala al-muallifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis salihin ila an qala. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, wa iyyaka wa muhdatsatil umur wa mukhtalifatil ara. Faqad qala alaihi salatu wassalam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, wa qala alaihi salam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Wa iyyaka, cepon Habib Abdul Haddad, hati-hati jangan sampai kamu masuk terjebak ngelakonin mengerjakan, jangan sampai kamu wa muhdatsatil umur, mengerjakan sesuatu muhdatsatil umur wa mukhtalifatil ara, mengerjakan sesuatu senyar anyar. Sesuatu senyar anyar ini maksudnya kalau bahasa seumum bid'ah. Sesuatu sebid'ah wa mukhtalafatil ara, sesuatu penyimpangan pemikiran yang bermacam-macam. Jangan sampai kan ngelakonin sesuatu seanyar, tak sesuai kelaben ajarna Kanjeng Nabi, tak sesuai kelaben ajarna salafun saleh, tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Anapa walana faqad qala alaihi salatu wassalam, karena Nabi sudah memberi anjuran hati-hati kepada kita. Apa ucapan Kanjeng Nabi? Kullu muhdatsatin bid'ah. Hati-hati sesuatu nyar anyar tak sesuai kelaben ajaran Kanjeng Nabi, tidak sesuai dengan tuntutan syariah, itu namanya bid'ah. Sesuatu tak bagus. Nanti bid'ah itu diterangkan nanti. Sampai dengarkan dulu apa bid'ah itu. Bid'ah itu sesuatu yang baru, yang enggak sesuai, saya tak padah, saya enggak bodoh ambil Al-Qur'an, ndak ono sumber itu kok Al-Qur'an, ndak ono cantrolane yang Al-Qur'an, ndak ono cantrolane yang hadis, ndak ono cantrolane yang kalame ulama, pendapatnya ulama, fatwane ulama sing bener. Ya hati-hati, ulama sing bener ya, ulama sing diterangno wingi, sing bener, dudu ulama sing nyar anyar bisa. Ulama sing nyar anyar sing ndak genah ya masuk bid'ah pisan berarti. Karena apa? Kullu bid'atin dhalalah. Karena apa jare Kanjeng Nabi?
Karena kullu bid'atin, sesuatu sing anyar iki sing gak genah iki dolalah, iku sesat. Hati-hati. Iso nyesatno sampean, iso nggawa sampean yang kepada arah ketidakbagusan, kepada arah ketidakbenaran. Wa qala alaihi salam, terus Kanjeng Nabi ngomong pisan di siji hadis sing lain, situng hadis yang lain, cepat Kanjeng Nabi, man ahdatsa, sapana orang se abai kebai fi amrina cap baik kebai ya, membikin sesuatu, mengadakan sesuatunya ini dicap, oh ini agama Islam kayak gini, dilebokno yang agama Islam fi amrina, oh ini dianggap urusan Islam, oh ini Islam seperti ini hadza ma laisa minhu, tapi tidak sesuai yang ajaran yang Kanjeng Nabi tidak sesuai, fahuwa raddun, maka itu tidak dianggap sebagian dari amalan Islam, tidak dianggap dari sebagian amalan Islam. Contoh, sesuatu sing gak ono di zaman Kanjeng Nabi, dibalik yang syariat tidak sesuai, nah itu bid'ah namanya. Tidak ada dari Nabi, tidak ada kaitannya ke syariat, syariat tidak menganggap bagus sama sekali, syariat tidak menganggap itu api, teko ajaran Kanjeng Nabi tidak menganggap itu api, ulama tidak menganggap api, itu raddun, itu enggak, ojo dianggap amalan itu amalannya Islam. Nah, itu. Selagi amalan itu dianggap bagus oleh syariat, selagi dianggap bagus dari segi peninjauan hadis-hadisnya Nabi, selagi dianggap bagus oleh pemikiran para ulama al-arifin, al-mustaqim, yang istiqomah, yang solehin, itu diterima, termasuk bagian dari agama. Lek enggak sesuai, enggak termasuk. Contoh, sing biasanya ribut, biyen iki biasa ribut, saiki ndak ono wis. Ribut urusan-urusan iki ndak ono, urusan-urusan iki ndak ono ribute saiki. Karena dunia ini, zaman ini semakin rusak, ndak ono ribut tarawih, ndak ono. Ribut kunut dah ono. Zaman biyen berapa puluh tahun terakhir, mungkin 10 tahunan terakhir, uang terawih ku dipermasalahkan. Bid'ah terawih ini, Nabi tidak pernah terawih. Terawih ini digawe mbek Sayyidina Umar. Sing pertama kali ngumpulno uang terawih iki Sayyidina Umar. Nabi tidak ngerjakan. Oh ini enggak ada di zaman Nabi. Sesuatu yang enggak ada di zaman Nabi itu berarti bid'ah. Karena termasuk muhdatsah, sesuatu sing anyar sing Nabi tidak ngajarno. Sayyidina Umar sing pertama kali gawe tarawih. Apa-apa le? Didelok Ramadan iki kok adem ayem. Akhirnya Sayyidina Umar ngumpulno sahabat, ayo urip ana lampune, masjid urip ana lampune, ayo salat bareng, munajat nyang pangeran maringno salat witir. Tapi sesuatu ini tidak bertentangan dengan syariat. Tidak menentang syariat, tidak dianggap elek ambek syariatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap elek oleh ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak apa-apa, itu bid'ah, masuk dalam urusan agama, akhirnya tarawih itu. Gitu loh. Apa isine salat. Salat ditentang sampai Al-Qur'an, tidak ditentang. Apakah salat ini bertentangan? Nulayani yang Al-Quran behadis, oh tidak nentang, bagus berjamaah, zikir bagus, tidak apa-apa. Al-Quran, Quran ini di zaman Nabi tidak ada di Al-Quran, sak kitabnya ini tidak ono. Yang mengumpulkan Al-Quran itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman yang mengumpulkan Al-Quran, dibikin urut Al-Fatihah, Al-Baqarah, ini tartib Al-Quran itu dari Sayyidina Utsman, ini benar dari Kanjeng Nabi. Tak apa kompol esitung kitab lambek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kan adik sekretaris, banyak sekretaris. Ketika ada wahyu turun ke Kanjeng Nabi, toles. Tak temu urutan lah. Apa kompol bi Sayyidina Utsman diadakan penelitian. Ini kapan turunnya? Oh, kayaknya bulan sekian setelahnya. Ayat ini turun bulan sekian, ini bulan berikutnya diurut no akhirnya. Surat apa termasuk ngono. Nabi tidak mengumpulkan, bid'ah berarti. Karena apa? Sesuatu yang baru tidak dikerjakan Nabi, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis tidak bertentangan. Yang kebagus masuk dalam agama. Lek ndak dianggap bagus, iku baru gak diterima di dalam agamanya Kanjeng Nabi. Walaupun itu sunnah. Itu sunnah, tapi tidak dianggap bagus, tidak sesuai sunnah Kanjeng Nabi, mestinya tidak ngene, nggak semestinya ngene, ditolak.
dianggap bid'ah, dianggap tidak bagus akhirnya. Contoh, saya kasih contoh, uang ndawakno rambut. Orang melanjang obu, orang laki melanjang obu. Tujuannya apa? Orang kok nurut sunnah Kanjeng Nabi. Melanjang sampai tengah dia, sampai tengah obu entak rapi, song nyerongsong. Jongguk dia sunat, cancan Kanjeng Nabi dia sunat, jongguk dia sunat, obu, sunat pelanjang, songot dia sunat ketok, ken jongguk song nyerongsong. Congok tambah tak bagus Islam. Iki sunnah tak sunnah. Tak bagus Islam mengaria, ndak oleh. Tetap luwe apik dipendekno tapi rapi. Islam ketok ganteng. Paham? Karepe dhewe kate nglakoni sunnah tapi ndak tepak. Nabi ku rambutnya dawa, tapi ndak sampai nyanggeger dawae iku. Reng lake ya melanjang obuk sampai tengah. Sunat kan Nabi ra sunat melanjang obuk. Tahu nek melanjang obuk tok tak tahu batas sunnah. Dek remah sampai kopeng, obuk saya sampai kopeng. Ndak semua rambutnya Kanjeng Nabi panjang loh. Saya lanjang sampai bau ini yang bagian mana? Yang panjangnya sampai lurusnya apa ini? Daun telinga itu sing sampai endi? Tak kabeh lanjang. Obun Kanjeng Nabi ini kan mau congok nih kayak ngaria, nggak segitiga. Jadi bode saya pandaan, bode saya lanjang sampai dina, terus lurus ke bawah ngaria, bode saya nggak ruah. Sampai kan obun lah, keremeleker. Lah punya apa nah? Punya apa? Tepoter. Apa? Bener itu mau apa rola? Ingat ketombero apa? Orang mau burcak lembek setiap ada penyakit burcak lah. Beda apa nggak tepoter? Aduh, lah tak bagus sekali. Tak tahu mana sampo, sebuk opon dia. Tak jeleng, tak coklat, tak koneng, buah-buah. Oh ini sunnah tae wong ngaruh ketok, lebih bagus diketok. Paham? Sampean, oh sunnahnya Kanjeng Nabi siwak, tapi tidak tahu cara pengerjaannya. Siwak lah kare sekoncok, tahu rokok mulai sedot kare bujeng ketok. Bu siwak kayak kalak mon bojongnya tuli taki. Makro. Kate alasan sunnah, enggak sesuai dengan ajaran syariat, tidak tepat. Paham? Nah gitu. Tidak ada anjuran dari Kanjeng Nabi, tidak ada anjuran dari Al-Quran, tapi dianggap bagus oleh syariat. Dianggap bagus, tidak dikatakan bid'ah, tidak dikatakan sesat. Contoh apa? Kayak sholat tarawih, amolotan. Menung orang ngocak molotan ini ke bid'ah, salah. Molotan mereka kalak dari di mana bid'ah? Sodako, orang kan mau amolotan, keluar nasi, keluar sodako. Apakah sodako itu salah? Oh enggak. Zakat termasuk rukun, sedekah termasuk sunnah. Baca wirid, subhanallah, alhamdulillah. Baca sholawat sama Kanjeng Nabi, bid'ah tak? Oh enggak bid'ah. Berkumpulnya, oh enggak bid'ah. Termasuk sunnah, berkumpulnya orang mukmin itu berkumpulnya sunnah. Allah Subhanahu wa taala ngomong dalam hadis, kan maulid iki biasanya di bid'ahno kan. Banyak orang kan mau bid'ah maulid bid'ah, maksudnya tak ada maksudnya maulid ngocak bid'ah tak ada, setia lain, fitnah lain. Tapi berapa puluh tahun terakhir maulid bid'ah, ziarah kubur bid'ah, haram, neraka. Ya lebih baik milih yang masuk neraka tapi dalam keadaan muji sama Kanjeng Nabi daripada ente masuk surga tapi tidak muji Kanjeng Nabi. Nah, maulid bid'ah muji sama Kanjeng Nabi, bid'ah dari mana? Al-Quran sendiri, innaka la'ul. Contoh di Al-Quran banyak muji Kanjeng Nabi, nganjung Kanjeng Nabi, sunnah. Silaturahmi saling ketemu sunnah. Hadis qudsi pangeran nika ngocak di beda orang nika pada andi iman, pada agama Islam abolong pas asalaman atau juk bereng. Maka apa katanya Allah Subhanahu wa taala ketika ada dua orang mukmin berkumpul sama-sama beriman kepada Allah, akan dibangun oleh Allah untuk mereka nanti mimbar yang terbuat dari cahaya. Uang sing paling saling ketemu podo imani, podo islami. Ketemu karena Allah. Tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Tujuannya wiritan, tujuannya pujian, tujuannya ngaji. Uang sing kumpul kayak ngono itu akan dibangunkan oleh Allah manabir min lu'lu'. Orang yang sering senang saling ketemu lillahi ta'ala karena Rasulullah, karena Allah, akan dibangunkan nanti orang itu manabir, mimbar yang terbuat dari lu'lu', dari cahaya, dari permata yang paling indah di surga. Apa Allah ketemu macam maulid bid'ah dari mana? Itu tidak bisa. Diambil dari mananya? Dari bacaannya sholawat, zikir.
Fadhkuruni azkurkum. Al-Quran banyak yang menyebutkan masalah zikir. Dari sedekahnya tidak bid'ah, dari perkumpulannya tidak bid'ah, sunnah silaturahmi sama muslim. Moji Kanjeng Nabi, Al-Quran saya beri contoh, pangeran saya beri contoh. Innaka Muhammad sampai neka gonteng. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir. Pujian Allah banyak kepada Kanjeng Nabi. Kalau memang muji Kanjeng Nabi itu sesat, maka yang pertama kali sesat adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya pertama kali sesat, muji ya tak oleh sesat, lebu neraka. Saya pertama lebu neraka berarti Allah pengaruh. Nah, itu enggak bisa. Yang diterima oleh agama, betul menurut agama tidak bid'ah, tidak dikatakan sesat. Tapi lek sing enggak sesuai baru dikatakan sesat. Makanya ulama itu memberi perincian. Supaya apa? Perincian itu supaya nyantol. Otaknya orang itu supaya nyantol, supaya ada titik temu. Bid'ah itu dibagi 3 akhirnya oleh ulama itu. Bid'ah itu dibagi 3. Loh, Beb, katanya harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Loh, sumber pengambilan dalil, dasar, hujjah bagi agama Islam ini diambil dari Al-Quran, hadis, ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan ulama. Soalnya tidak kabeh wong ngerti itu kok Al-Quran. Ada ulama itu yang istimbat. Istimbat itu apa? Mengambil pemahaman dari Al-Quran, disuguhkan kepada orang dalam bentuk fatwa seperti ini. Lah itu harus diambil. Dak iso sampai mangan mentah dak iso. Makanya pendapatnya ulama itu termasuk dalil. Ulama yang soleh ya, sing gena, sing tepat, saya tak macem-macem. Makanya ulama memberi pendapat ada 3 macamnya bid'ah itu. Apa? Saya pertama bid'ah hasanah. Sesuatu saya anyar, saya yang kebagus, saya tepak kelaban syariat, saya tak nulayani atau yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya kayak tarawih, kayak pengumpulan Al-Quran. Al-Quran itu dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar ya. Terus tartib Al-Quran dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, membuat tarawih dan macamnya. Itu dianggap bid'ah hasanah. Atau sesuatu apapun yang masih dalam koridor amrina, cocok sesuai dengan syariatnya Kanjeng Nabi, diterima oleh agama dan diterima oleh syariat. Banyak sendiri. Contoh, mulai kapan ono kebiasaan zamane Kanjeng Nabi ku ndak ono kebiasaan apa ya sing ndak ono di zamane Kanjeng Nabi. Sarungan ndak ono zamane Kanjeng Nabi. Sarung model ngari ya tak ada. Sarung model BHS tak ada zamane Kanjeng Nabi. Mun tak pada pi zaman Kanjeng Nabi kan bid'ah berarti. Nabi ono ta duwe sarung wadimor. Sarung ndak kotak. Ndak ono. Sarung BHS ndak ono. Numpak mobil ndak oleh. Munggah haji Nabi ku biyen numpak unta. Kon kate numpak unta saiki teko ketangi. Munggah haji. Numpak Surabaya lah mate geblak sampean. Kita kan yang nyamuk cikungunya dia boleh nyelo kepil mate jelet. Tidak ada Nabi itu dulu pakai unta atau jalan kaki terus wama tua sampai jalan kaki. Lillahi ta'ala niru Kanjeng Nabi 100%. Ya gendeng arwah. Zaman ini oleh Allah dikasih pembaruan, sistem semakin baru. Bertentangan tak ketika sampai itu numpak mobil, numpak pesawat yang haji, terus syirik dia, pas kafir ya, enjuk tak kafir. Nonong bungkok andi pas saya banyak njok tak haji. Selagi tidak ada rombongan yang naik unta naik haji, tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, saya tidak berangkat haji. Ya kon akhirnya yang suwe-suwe metu kok Islam, duwe-duwe dakwani haji dan lain macamnya. Contoh itu naik pesawat. Sesuatu yang semakin mendukung sampai untuk dekat kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nutup aurat. Cuman lembut dok remah, kain cuman lembut nih kan nutup aurat, kain bulu taki. Kain lebor bulu taki ke sarong. Mun sampai enggak sampai rebombok roh. Enggak sampai rebombok. Mun lagi bina anggo sampai rapi. Yang Indonesia ini kan misalnya aduh melarat ya Allah aurat tersengkap dan lain semacamnya. Celana
termasuk sesuatu yang sangat menutupi aurat, sangat membantu menjaga kesempurnaan Islam seseorang. Apa maksudnya? Nutup aurat ini termasuk uang sing joko auratnya supaya tambah tertutup, itu berarti dia menjaga tambah sempurna agamanya. Bagus. Sahabat ndak ono sing gawe celana lho, ndak ono sing ro cara bentuk celana biyen ndak iso, ndak sah. Bid'ah, sesat, mlebu neraka. Nah, ruah. Setiap beda orang, beda mantan atau mau lagi bine apolong abubu tak ibit aki. Apolong lagi bine bene mahram ria dosa jelas haram. Beda mantanan apolong bubu tak ibit aki bi orang-orang yang membid'ahkan bid'ah tidak dibid'ahkan. Yang pakai celana nutupi aurat dibid'ahkan. Tak gena, akalnya tak gena, paham? Orang yang percaya, ya gak pada lah akalnya tak gena. Semua yang nurut ketika ada orang gendeng ngomong, kalau mau ke Surabaya tuh lewat Jember, pas orang ruah pertaja, berarti pada apa nah? Pada gendeng, nggak ruah. Mon orang yang di akal pasti mikir, di mau Jember rodok temor, Surabaya tidak ber, masa lewat Jember? Ruah apa gendeng mon mikir, mon saya tahu bonjok Surabaya tidak ber, ya boleh ndak temor nggak ruah. Paham? Itu bid'ah. Ada bid'ah mazmumah. Bid'ah mazmum ini bid'ah yang enggak bagus. Sesuatu yang anyar enggak bagus, tapi enggak bertentangan dengan syariat, enggak bertentangan. Tidak menentang syariat. Contohnya zaman Kanjeng Nabi itu enggak ono wong foya-foya iki. Wong foya-foya. Sekarang ada orang bangun rumah, padahal rumah itu, kebutuhan rumah itu apa sih? Cukup untuk menutupi dirinya, menjaga dari panas, jaga dari hujan, jaga dari aurat biar tidak terbuka. Hajatnya seperti itu, anaknya banyak secukupnya. Ada orang itu tak tandi anak, mandul saya bine, saya lagi mandul tandi anak, bungkon raju sarah. Raju sarah, mon mate kalak siapa ahli waris, kalak waris lah. Mau saya lagi kada si mate. Saya bine akabin boleh, saya nyaman, saya lagi bisa bine, dia bisa janda dia. Itu mazmum, tidak bagus. Kebutuhannya apa? Sampean cukupnya itu, misalnya cukup HP itu kebutuhannya secukupnya apa? Cukup harga 5 juta. Tidak usah larang beli yang 13 juta. Kebaya apa? Bid'ah, mazmum, tak bagus. Sesuatu yang baru tapi nilainya hanya dicap tidak bagus, tidak sampai bertentangan dengan syariat. Nah, sudah kono po kali ini. Yang bertentangan dengan syariat itu kayak yang tadi. Yang terakhir bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Yang terakhir ini bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Contoh kayak tadi, walaupun itu hal sunnah bertentangan dengan syariat ditolak. Apalagi yang enggak sesuai dengan sunnah, enggak sesuai dengan dari syariat, bayi anyar misalnya. Orang dia mau ke masjid menjumat tenah, jangan keturokokan kada. Loh, udah ada. Dari mana? Udah bisa, beb malah husuk colon. Muntak rawan kada tak husuk kok beb. Ya lo, udah bisa. Colon sampean tidak gena berarti ngaruh. Jangan dibela. Ada orang misalkan dibela-bela, salah tapi dibela. Oh itu bid'ah, salah sudah bid'ah, bukan bid'ah lagi, itu sesat dan menyesatkan. Sing bagus-bagus, koyo azan. Sayyidina Utsman atau siapa itu ngadakan azan 2 kali. Azan pertama kalau Jumatan supaya wong kok eling, oh iki wis masuk waktune. Masuk waktune Jumat wis, waktune lah mancing, waktu zuhur dia lah masuk. Adzan kedua untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh siap-siap berarti wis mari kate sholat saiki khutbah. Mari ngono khutbah, mari khutbah sholat. Ngono. Zaman Kanjeng Nabi tidak ada. Adzan itu sekali zamannya Kanjeng Nabi, Jumatan re. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari adzan, khutbah Kanjeng Nabi langsung bajeng. Tambah molor, sahabat dia mak banyak santai bola, beri adzan bola, ayo tulian rela masuk. Adzan kedua, berarti kalau sudah adzan kedua itu mau khutbah, pemberitahuan bahwasanya setelah adzan ini khutbah, setelah khutbah langsung sholat. Saya mungkin berdiri setelah dosa tipi. Cuma maksudnya mungkin butuh adzan 10 kali bola ya, itu cuma adzan ya. Adzan nganggo corongan. Kalau zaman dulu takutnya tidak kedengeran, yang jauh takut tidak kedengeran. Oh ini ngelihat orang itu dulu nengeri, tidak ada jam. Oh ki koyo wis mancingi waktu zuhur, keburu jalan. Oh ki adzan kedua ternyata. Adzannya ada 2, suaranya beda-beda. Ya kayak sini betul ya, Jumatan sekarang betul. Adzan pertama itu suaranya siapa, adzan kedua itu suaranya siapa.
Adzan pertama itu adalah gantian sahabat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kan di muadzin tukang adzan dua. Saya sangat sering suruh adzan Kanjeng Nabi. Bilal ambil Ibn Ummi Maktum. Yang kedua Ibn Ummi Maktum namanya, julukannya. Bilal ini kan saya paling rangeng. Biasanya Bilal ini kan adzan kedua. Mari Ibn Ummi Maktum ini kebuta adzan pertama biasanya. Mungkin sekitar kalau sini Masjid Nabawi sekitaran Ketangi, Dempok, Randugung, Cupati, Monjo, Ki Ngeding. Mula Bilal si adzan sampai Jombongan, sampai Tebun, sampai Klenter Ngeding itu. Itu sahabat seperti itu tengahnya. Sekarang ada corongan, masya Allah, alhamdulillah semakin berkembang. Nah, kalau sampai nemu orang, katanya Habib Abdul Haddad, mon sampean nemu orang, dia banyak nih, ini banyak, lebih-lebih zaman sekarang ya. Ini Habib Abdul Haddad berapa ratus tahun yang lalu ngomong, katanya Habib Abdul Haddad. Di antara salah satu contoh bid'ah yang sayyi'ah, yang jelas-jelas dolalah, yang bisa menggiring orang itu ke neraka apa? Katanya Habib Abdul Haddad. Saumpama sampean nemu seseorang ini andik keramat misalnya, keramat bisa ngeper, orang minta tampu boros, orang minta tampu boros, orang metamoy congok, kakek mikirin apa? Engkau tahu, mun kakek terus meleh sepeda, tepak, enggak iya tenah, tepak, bisa nerawang, engkau tahu, ya dan bungkona kakek wah, bedebung kenangkah ketok wah, tepak, kena tepak. Tapi orang itu tidak sesuai, bejeng tak genah, bejeng kalau tai santai, tepak bejeng, kaos atau buka, pak sujud, kaos atau buka. Oh, kono lancung celeng, gigina celeng. Ya Allah, tidak sesuai dengan sunnahnya Kanjeng Nabi, tidak sesuai dengan akhlaknya ulama. Oh, walaupun orang itu bisa terbang, ojo dipeloi. Nah, Habib Abdul Haddad itu orang beli dari rumah ya, orang wali opo, 30 tahun jadi Sultanul Aulia. Si Abdul Qadir cuma berapa tahun tok? Abdul Qadir Al-Jailani yang sering sampean baca maka manakibnya itu, beliau jadi wali kutub, jadi rajanya para wali cuman berapa tahun tok. Gak ada orang yang jadi sultan rajanya wali seperti Habib Abdul Haddad. Habib Abdul Haddad 30 tahun jadi beli. Itu beliau ngomong apa? Kullu man lam yubaligh fit tamassuk bil kitab was sunnah. Mon sampean nemu orang tak kuong-kuon noro Al-Qur'an noro sunnah, gak dijaga sunnahnya Kanjeng Nabi seperti ini, gak dijaga, agamanya gak bener. Walam yabdzul wus'ahu fi mutaba'atir rasul, dan orang ini tidak ada pengorbanan, prioritas, tidak ada noroin Kanjeng Nabi 100%, tak jongajo noroin Kanjeng Nabi. Pada orang yang tak neku Al-Quran, tak neku sunnat, norok sunnat Kanjeng Nabi, biasa. Tidak banyak pengorbanannya, tidak banyak perjuangannya untuk mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Wa huwa ma'adzalik yadda'i anna lahu makanah indallah. Terus orang ini ngaku engkau beli, bisa nebak, bisa tuaku. Orang yang serempok boros. Orang yang beri biritan sogi, manti. Fala tatalaffat ilaih. Kamu kalau nemu orang kayak gini, gondrong, kono lancung, gigina jeleng, selonjur aja, lemak tanang gue selok kebil. Para tahu tesi, lemak gue selok kebil. Aku rokokan, wali ada yang ngerokok, ada yang enggak ya. Rokokan tapi sampai jeleng gigina. Oh, banyak aulia kita temui untuk menutupi magomnya, mereka tuh ngerjakan sesuatu yang kayaknya enggak layak. Bodoh beli nih para hadirin, beli nih bodoh. Untuk nutupin makomnya, kekeramatannya itu supaya ditutupi apa? Mengerjakan sesuatu yang gak layak. Kalau zaman sekarang gak pantas lah, ulama itu ngerokok gak pantas. Ada yang ngerokok tapi tak sampai celeng gigi. Bodoh orang soleh ini kan ngerokok tak sampai celeng gigi. Rianjo orang yang celeng, abu lancung celeng kokon, abu bete sedukoten, abu gondrong, songkon ucelok sah.
Kelambi tak genteng kok terakat 10 tahun kok tak genteng kelambi di masyarakat sabar ya. Kanjeng Nabi rek orang mulia remah para hadirin ayo. Ada tak yang lebih mulia dibanding Rasulullah? Rasulullah yang sudah sangat dekat dengan Allah tidak ada ini kelambi ini sampai bus tak ada ya. Engkau terakat tak mandi Pak Polo are. Terakat apa? Robodo cepon terakat nek orang mon kuat tak mandi Pak Bulan, bekal terbuka bisa nyongok alam gaib. Mun abiritan pasien langsung datang ya Allah. Cek melarat ta. Cek melarat ta. Kanjeng Nabi miskin para hadirin. Miskin. Kurang ndak remah seman ke pangeran miskin. Kalau sampai nemu hal-hal seperti itu bantah dengan ceritanya Kanjeng Nabi langsung ya Allah. Orang man tidak remah Kanjeng Nabi tapi miskin. Terus sampai norok terakat dia malah sogi. Ya Allah, lebih miskin sampai nega miskin dunia miskin akhirat. Kelambir terakat tak mandi. Pak Bulun tak oleh mandi. Sampai kening aing setetes, mun tak sengaja tak apa-apa. Sampai engkau selain wudu ya, mun sampai engkau esera mandi setembe secanteng betal engkau dia. Benar biriton kudu ngadep ke timur. Compet matahari kudu ngadep ke timur. Macaria sebuh. Aku cek melarat ta. Sampean seare maca Al-Qur'an berempa. Ya mon pasaanku biasanya hatam sekali. Mon pasaan. Oh berarti biasa. Mun tak biasa, ya tak teman hatam. Ya Allah. Enggak sesuai dengan syariatnya Kanjeng Nabi, akhlaknya Kanjeng Nabi. Walaupun dia bisa berjalan di atas awan. Jalan ngeber, jalan tak negak tanah, jalan tidak menginjak tanah, bisa terbang, la tatalaffat ilaih. Jangan kamu ikut dia. Jangan kamu ikut dia. Karena apa katanya Habib Al-Haddad? Karena setan dia lebih sakti dari malaikat. Orang yang saya gelem norok setan, sakti. Rajanya setan ini Azazil namanya. Dulu ribuan tahun jadi gurunya malaikat. Sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum titi setan. Lebih sakti. Engkau nyari apa orang orang. Jangan dajjal ya, jangankan dajjal. Berapa tahun yang lalu kita dengar, sampai mungkin tidak dengar, di India itu pernah beda situng orang sakti sampai bisa mau direng mate. Siapa namanya? Saiba siapa gitu. Saya tahu beritanya ini. Ketika saya di Hadramaut dengar beritanya ini dulu. Bisa mau direng mate. Sampai Habib Umar tuh cerita dalam ceramah. Kalau itu biasa. Dulu di Tarim ada satu aulia wali nih, wali dari bangsa para habaib, Habib beli. Ajakkan Saibaba namanya. Di India itu ada orang namanya Saibaba. Bisa mau direng mate. Bisa mau keluar beras dari tanah. Bisa mau keluar gandum. Sempat orang kek mate bidabit kek mate. Ini bodoh pangeran mate. Mate ini coba saya babar ya jan. Mate peleten apa dia jan? Ngakan apa peleten mate ngangah. Oh bun gondrong berarti gondrong. Orang menyongok nih langsung senang, langsung cinta. Langsung itu lagi. Saya tahu kamu punya masalah seperti ini. Pulang. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Mulai beres masalah berhadirin. Tak abid soki, tak abid nyaman. Subhanallah, ketika Saibaba itu meninggal, semua orang yang didoakan oleh Saibaba itu jatuh miskin semuanya. Jatuh miskin semua. Saya lambok sakit abid tahunan boros, tak abid sakit boleh, moro mate. Pangeran ruah mate. Genset, ibaratkan genset kan kebe mau di listrik. Genset mate lampu kebi pas anjlok. Wah, seperti itu Saibaba itu dulu. Habib Umar cerita, jangankan Saibaba. Dulu di Tarim ini ada habaib. Sakti, menghidupkan orang mati. Congok tok mate. Congok tok odi. Ceritanya. Sampai katanya Habib itu sampai disembunyikan dulu. Tidak diterima, tidak nerima tamu, tidak apa. Sampai ngetela orang, sampai wafat. Itu orang soleh. Banyak zamannya kita banyak. Syekh Abu Bakar bin Salim ini kemarin ini Syekh Abu Bakar. Mon orang bisa mau direng mate. Orang ini kan dulu kayak Suhaimi deh misalnya Suhaimi, aceh dikit mate ongku dikit mas. Misalkan siapa? Beda orang odi terus mate. Asalnya orang mati itu dulu kan hidup kan adiknya kan gitu. Iya banda. Orang yang meninggal nih para hadirin lembek kan aslinya odi pernah adiknya pas mate. Odi boleh itu biasa. Berarti tinggal membalik ke keadaannya dia yang dahulu.
ada barang yang nggak pernah hidup sama sekali. Barang nggak pernah hidup sama sekali. Contohnya apa? Kayak batu. Pernah sama kita batu ajalan? Pernah? Pernah yuk? Kan barang mati. Menurut kehidupan kita kayak batu, kayak bangunan ini, kayak kayu itu kan benda mati kan. Tak bisa ngocak, tak bisa jalan, tak bisa ngerset. Mensampaikan kita batu ajalan tuli buruh. Tak kok beda coba saya ngangkat maksudnya. Lah itu kan benda mati. Nabi Muhammad itu menghidupkan benda yang gak pernah hidup sama sekali, ngomong di hadapan Kanjeng Nabi. Betul. Ajak Nabi Muhammad, Syekh Abu Bakar bin Salim nih kepada hadirin. Sampai sekarang masih jadi, masih ada buktinya. Masjid nih kak, lambak nih kak Syekh Abu Bakar bin Salim nih kak bangun masjid. Masjid nih kak Masya Allah, padahal ikhlas para hadirin, seandik tanah ikhlas. Bangun masjid, kun karo lebih sesenti, lebu ke tanah orang. Bayangkan, Syekh Abu Bakar yang bangun, orangnya itu pasti ikhlas. Kun karo sesenti tak sampai 10 meter para hadirin. Neka saking takon Syekh Abu Bakar bin Salim, masjid neka esodok soro geser. Soro pepas okoran, geser sekunik geser, kakek lebu ke tanah orang. Esodok geser para hadirin. Masjid ledet dijerak jengari esodok, nyotok ke beneng gue tanah, gue tungket ah. Esodok. Geser lebih sekonek kakek, lebih semeter, geser ke bawah. Geser para hadirin. Sampai sekarang masjidnya Syekh Abu Bakar bin Salim itu mereng. Bebernya mereng di atas dia. Si beber loros ke okornah tanahnya Syekh Abu Bakar, si atas bener kena orang kan bebas. Kemudian sampai nanti ukuran tanah sampai di atas dingkok dia tak ada. Geser. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim bukan Nabi Muhammad. Bener Kanjeng Nabi. Masjid esodok anggo tongkat. Geser, kakek lebu ke tangan orang. Geser sesenti pas. Ayo, on sampean semakin, ayolah gotong royong sejopati, saya ketangi semonjo, sotok tembok dia selalu geser setengah senti lah. Mon sampai geser apa engkau haji ke bibi engkau re, geser ya cek perbu ya. Tembok dia, aja tembok lah, cagan tok lah geser. Geser sesenti, setengah senti. Billahi pangko haji ke bibi kok semua sedisar ya ayo. Ya Allah, Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu. Kalau nggak sesuai dengan syariatnya Kanjeng Nabi, para aulia. Kalau sampai dengar cerita Kanjeng Nabi Muhammad, mana banyak Nabi Muhammad keluar mukjizat sekone. Nabi Musa belah laut, Nabi Muhammad apa? Bahkan mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad tuh kayak semuanya tertutupi. Tidak ada yang wah bagi orang-orang. Terbelahnya rembulan, biasa itu Nabi Muhammad. Loh, sampai ngedengar cerita Nabi Musa membelah laut. Heboh. Di Al-Quran tuh diceritakan heboh. Seperti ini. Ceritanya Kanjeng Nabi. Tidak ada. Yang diterangkan di Al-Quran tuh akhlak. Karena apa? Kekeramatan seseorang itu yang paling tinggi. Di sisi Allah apa? Ketaatannya dia kepada Allah. Pengikutannya dia, peneladanan dia kepada Kanjeng Nabi Muhammad secara 100% dan akhlaknya dia yang baik, itu yang paling istimewa di hadapan Allah. Sampai nemu orang bisa ngeper, tak sesuai kelaban akhlak Kanjeng Nabi, tak usah congok, percuma, matel tak ada. Tapi kalau keramatnya para aulia, ceritanya Habib Ja'far, Habib Alwi bin Segaf, Asegaf Bonago, kata waduk para hadirin, selama hidup tak pernah mau disalami, dicium tangannya tak pernah mau. Sampai meninggal. Muridnya beliau itu siapa? Kiai Ali Murtadha besok. Habib Alwi bin Segaf nih ke Bonago nih ke guru para kiai lembek. Kiai Ali Murtadha kalau tidak salah ceritanya Kiai Ali Murtadha nih muridnya saking pinginnya musafaha ke gurunya itu ketika sudah wafat beliau nih terus esio mata nanga abelik Habib Alwi nih abelik jasad nih ibaratnya mereng dia tepak esio mata nanga nutup para hadirin tidak mau saking tawaduknya dibawa mati sampai mati. Para aulia nih ziarah semakin keramat bisa gerasa keramat semakin orang ziarah ke Habib Alwi minta beri pangeran barokah sempen keistimewaan sempen bolana apa kamul jannah iya dan Allah sempen apa kanggo umat Kanjeng Nabi Muhammad tidak banyak menunjukkan mujizat supaya apa supaya bisa dinikmati umatnya ketika Nabi sudah meninggal ketika nanti di akhirat
Seperti itu para aulianya Allah seperti itu. Tak itu jual kiri kok sakte. Apa? Mon kok mate male orang beda ziarah oleh barokah terima tuh nabi pangeran. Ya Habib minta aki ke pangeran. Tak minta ke Habib, tak minta ke kuburan. Ya Allah, sompok punya utang ya Allah. Mulai bit longgar utangnya. Tidak ada. Sampai lah banyak utang minta ke dukun. Sekejap oleh pesebnya moro-moro tak ada pesena. Tak barokah. Apa boleh ro? Celengan PC abudu ro. PC abudu yang sempat viral di Probolinggo. Dim abada beli tangkap penjara. Tangkap penjara ya Allah. Gak ada orang yang nangis lagi ketika di penjara itu, tidak ada orang yang eman. Para aulia, orang-orang yang dekat di sisi Allah itu di penjara, yang sedih itu umat. Adu aki, di mana berisi adu aki siapa? Kanjeng. Berisi adu aki bungkon ya Allah mantur kanjeng bebas ya ada. Cari sudah anak buahnya tambah pegel malah kurang ajar. Ternyata tak boleh tangkap korupsi dan lain semacamnya Allah. Sampai ke Kiai Hamid pernah nyebut PC ya Kiai Hamid. Mulai ke nyebut PC ziarah sampai kota amal. Sodako kalau berniatan mantur atau banyak tambah tak pernah ikhlas sabe minta ke Kiai Hamid ya tak minta balasan tak minta apa. Ini lebih istimewa seperti itu. Hati-hati kalau nemu semacam itu siapapun orangnya, siapapun statusnya dia tidak sesuai dengan syariatnya Kanjeng Nabi, cek semain anak guru sampean jodob helap cek semain cek torok segena bae. Itu urusannya dia sudah, jangan ikut-ikut sampean. Norok salah dikit sampean, boleh ngaruh. Nah, gak istiqomah, kayak apa dipeloi gak istiqomah kayak apa? Kiai Hamid ini, Habib Alwi, Habib Ja'far, kok yang kurangnya apa istiqomahnya? Masya Allah, orang yang dekat-dekat sama beliau, yang cinta sama beliau-beliau, Kiai Ahmad Jufri, yang cinta sama beliau, yang apa? Dengar sejarahnya beliau, mungkin tidak banyak yang hormat Masya Allah, enggak ke dukun sesokir, tak ada saya takdim ke Kiai Ahmad Jufri, aduh kita ada, zaman lembak Kiai Odin tak ada, paling biasa. Tapi barokahnya bisa dirasakan turun-temurun. Yang dulu sering sholat sama beliau, Masya Allah. Nggak cerita cewek tenang, ya Allah nggak ruaya. Walaupun sampai tidak mengamalkan seperti amalnya beliau, senangnya di cerita, nyeresep ke atero nyeresep. Kiai Ahmad Jufri dengan Sudurung Bojong. Nampak dokar dari bungkon yang ke Masjid Jamek, tajuk tojuk payah kepayan, dengar cerita yang sederhana seperti itu, celep ke ate. Cerita Kiai Ahmad Jufri kan dulu nggak tinggal di Besuk kan, sebelum di Besuk itu tinggal di mana? Di selatannya alun-alun itu kan punya rumah, nampak dokar, mon ojo, nampak becak, tojuk masjid buka aja saja pon. Kalau ngeding cerita dari poy kompoya, Mbah Ahmad Jufri ku beb, dia ndak pernah telat beb. Saat dorongi adzan ku ya zuhur, sejam kurang zuhur lanjut tojuk masjid panas cuma lembut ada kipas. Tapi kepayan ku iklan bendek tok. Habib Taufik mau cerita ada rumah. Kiai Ahmad Jufri itu dulu sebelum zuhur sudah di masjid. Lah kawasan tok orang lembut kan, kawasan pandek pakai imamah. Ini imamah namanya. Tak buka, songkon tak buka sampai masjid nang tenang. Enggak, akhlak tetap dijaga. Kawasan biasa. Ambil sarung, orang labuk sarungnya seberi lagi. Sampai dina pas bersapu hijau ya, nggak ruah aja. Kira beda gamis atau baju putih jubah atau jasnya itu ya. Pakai jubah ulama dulu. Ini ulama ini. Sampai nggak telah ulama, gue celana, gue lebih pendek. Afatwa itu orang ya Allah bergeser. Gue jubahnya kan sebukaan para hadirin. Kalau gamis itu yang baju gorong itu, jubahnya yang dibuat sholat itu biasanya ulama lembut nih kan pasti pakai baju, pakai jubah. Kiai Ahmad Subadar, Kiai Muhammad Subadar, mau ngimamin cicil santri besok pasti kalau ngaji biasanya di masjid pasti pakai gamis, pakai jubah, pakai baju putih, pakai jubah. Saya sering lihat, saya dulu lembut TK besok ngetelak Kiai Suhaimi, Kiai Hamzah nih kan mau ngaji jubahan, ngimamin mas bejeng jubahan, tak lepas dari jubahnya. Jubah ya yang bukaan gini loh itu jubah namanya. Saya tak ada kancengah. Itu jubah. Yang Jufri pakai kepayan, nanti bojong pakai kepayan. Congok apa ya? Bentuk kesederhanaan loh. Ngedi ngagi cerita. Bentuk kesederhanaan yang seperti itu. Ngedi ngagi tok celep ate. Senengnya cuman lembek.
Jangan setia orang bojong, saya disak sibuk HP, saya disak curun bang tapangan, ya Allah. Jadi seperti itu, Masya Allah. Itu yang ikuti. Kalau nggak ada istiqomah, nggak ada. Cerita bodoh kiai soki, bodoh ulama soki, nggak gawo, tak nyeresep ke ateh. Saya sederhana, yang istiqomah. Beliau tuh nangis katanya kalau muji kanjeng Nabi. Ya Allah, nyeresep. Enggak terus nangis lagi ateh, ngaruh. Bodoh fulan, syekh fulan punya alpat sekian biasa. Tapi kalau kita dengar cerita kedekatannya dengan Allah, ruwes nyambi ke ate. Ria saya toro nggak ria. Paham? Nah seperti itu. Wa amma ulul ugul, terakhir katanya Habib Abdul Haddad. Ini penting ini masalah bid'ah ini bahaya soalnya. Amma ulul ugul, mon orang yang di akal saya sehat. Fagod alimu, pasti mereka sudah sadar. Sadar apa? Bahwasanya selisih derajat orang yang semak apa anjak ke pangeran. Sampai ingin tahu, oh ini berarti wali ya. Benek nyongok ngebre, benek nyongok saktena. Selisih orang berarti ngerti ke pangeran, semak ke pangeran, bisa mecah teh. Ndak. Orang yang punya akal pasti sadar. Orang yang paling semak ke pangeran itu siapa? Pasti adalah orang yang sangat dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang sangat dekat dengan Allah itu siapa? Orang yang sangat dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semak dengan apa? Dengan ilmunya, dengan sunnah-sunnah yang dikerjakan, dengan ilmu yang diamalkan, dengan mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pasti nih. Contoh, kayak Kiai Hamid, kayak Habib Ja'far. Kapan kita dengar kesaktiannya? Jarang. Mungkin berapa keramatnya Kiai Hamid. Di balik itu apa? Tanpa sadar orang itu, mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa sadar. Syekh Abdul Qadir, Ki Abu Yazid Al-Bustami, Habib Ali Habsyi, Habib Anis Al-Habsyi ini para hadirin. Habib Anis kita sering dengar ceritanya. Betapa banyak orang yang ketika hanya duduk dengan beliau, nyongok wajahnya beliau tok, hilang segala masalahnya. Songkan aja habis ke Habib Anis Al-Habsyi, Habib tuaki kula di otang, songkan. Habib Anis itu ramah, senyum. Orang kadang tojuk tok songkan, acerita ora songkan. Ama dulu Habib minta tuaki, songkan. Aduh tak nyaman. Tak kok dikit nok sompok Habib Anis. Lan yang ngotok mole jalan otang ya pelunas wek pangeran. Banyak seperti itu. Karena apa? Saking dekatnya dengan Rasulullah. Semak bi pangeran orang makhluk selain oleh manfaat akhirat. Masya Allah. Semakin orang itu dekat dengan kanjeng Nabi, semakin orang itu dekat dengan sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi, podi semakin semak naroin kanjeng Nabi, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak ngeber. Di mengeding ceritanya sampean Ki Hamid ngeber. Ada. Banyak lah ngeding ceritanya Ki Hamid sampean. Ki Holil itu kiri, Ki Ahmad Jufri, Ki Ahmad Pacar Galing pernah ngeding ngeber. Tojuk ya tersayang tak pecah. Ada. Di mana? Kau ojen nampak becak kena ngojen ya pagon baca. Ceritanya siapa? Habib Abdul Haddad, buta. Kena ngojen tak pecah, pagon baca ada, pagon pajungan. Kuria bisa ngepul tak nedo aeng, sokon tak pecah. Lah sekarang sampean. Bisa mak keluar PC lah sekarang sampean. Ini cukup, ini banyak imam-imam saya. Ini cukup, panutan-panutan saya sudah cukup. Walaupun mereka itu dicap masuk neraka, lebih baik saya masuk neraka bersama mereka daripada saya masuk surga tapi kumpul sama kamu. Kumpul bi orang condrong-condrong, kokon cong-cong, gigi neleng-celeng. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Paham ki? Muga oleh barokah, muga manfaat, muga ibu jauh kula panjenengan dari sesuatu yang menyimpang yang enggak sesuai dengan ajaran salafun saleh. Amin Allahumma amin. Al-hadiniyah al-Fatihah. Naudzubillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحينك عواد واد هذا الحبيب عن السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأنت وجودي له على أهل جتثيد واسل الملائكة بالتبشير العالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر. كنشكك هذا المصدور ليبرز نور كامل في عن الظهور نورا فكل نور صلى الله عليه. الحكم على من أتم الله عليه النعمة منه وسي الأمة يدعو عند ودي أمة مسعود مشاركة لها في هذا السماد الممدود صلى الله عليه. فهذا في التالي ليس سيد مريم والسيد آسيا وهو من راه عليه من كسر الله من الشرك بالكسمة وافية فضل عبد الذي رتبوا على هدوره وجوه هذا المولود فانفق اسم الكمال من النور عن موت وبرزك الحميد المحمود مذعين لله بالتعظيم والشجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرق الكون بديهجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فزاروا اليوم غارت واستذيعوا بجمال فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بساد مستمر ليس ينفت أي صوتين عطاء جمع الفار المؤمن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يصره الآن إذا حبانا بوجود
فالهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك هدينا نهج السبيل كي به نسعد ونور الشام ربي بلغنا بجاهي في جواري غير مكان صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي صلاة الله تغشى يا الله أشرف رسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا اللهم الله صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما نظم الفكر من دار الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متصلا بسيدي حبيبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يجعل سيفي مشهورا وفعلي فيه محمودا يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المقصود بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين أشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص
اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه لحضرتك ترابي من ابابه. اللهم انا نقدم اليك جهاد النبي الكريم ونتوسل اليك بشرف مقام العظيم ان تلاحظنا في ركعتنا سكناتنا بعين عنايتك، وان تحفظنا في جميع اطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحسين بقايتك، وان تبلغنا من شرف القرب اليك والى هذا الحبيب غايه امالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا واعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في درج اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المادين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدمان في رحمتك الواسعة فلا تحرمنا ذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتجانا بك مستشفين أن تقابل المذنب. آمنا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره، وأم ببركته وشريف جلال أولادنا ووالدينا أهل قدرنا وادنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وتمرة الدين القويم في جميع الأفضال منشورة، ومعالم الإسلام الإيمان بأهلها مأمورة معنا وصورة، وشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين الظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في السلاسل من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في السلاسل من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في السلاسل من جميع البلايا، في الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واهتم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسام والروح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد.